این زشته در ترکیب که میبینین زبون گوساله است. برعکس ظاهر زشت و غلط اندازش چیزی تو دلش نیست و گوشت فوق العاده لذیذ و خوشمزه. برای درست کردنش زبون رو اول میذاریم با آب خالی یه غل بخوره، بعد آب کشی میکنیم داخل قابلمه همراه با پیاز و سیر و ادویه ها و برگ بو میذاریم به مدت 7-8 ساعت بپزه. بعد اینکه کامل پخته شدش پوستش به راحتی جدا میشه. پوستش رو جدا میکنیم، به قطعات مورد نظرمون برش میدیم، توی کره سرخش میکنیم. حالا دیگه زبون خوشمزه‌مون آماده است. میتونیم همراه با سس قارچ و پوره سیب زمینی سرو کنیم و یا نه همراه با پلو مثل باقالی پلو، سبزی پلو سروش کنیم. به جرئت میگم خوشمزه ترین خوراک لوبیایی بوده که تا الان امتحانش کردم. پیاز رو به همراه زردچوبه تفت میدیم، سبک که شد گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم. تغییر رنگ که داد قارچ و نمک رو اضافه میکنیم، با حرارت بالا تفتش میدیم. بعد از اون سیب زمینی پخته شده یه قاشق رب مقداری از آب لوبیایی که پختیم رو رنگش که باز شد و رب سرخ شد اضافهش میکنیم به لوبیای پخته شده و اجازه میدیم جا بیفته. Hej! Ikväll bjuder jag på Bagali Polo, en klassisk rätt som är älskad av många. Den kan serveras med kyckling, lammlägg, lamm eller ätas som den är med en fräsch sallad. Och den här gången började jag använda persisk ris som kommer från norra Iran och doftar och smakar helt underbart. Den stektes med saffran och stek den i en panna med lök, vitlök, citronpeppar. Hacka dillen och koka riset i saltat vatten. Tillsätt kokta bönor och sila av. På botten så har jag olja, saffran och vatten. Och sen varvar jag ris, dill, hackade bönor och riskrydda. Och sen har jag kycklingen emellan. Och sen fyller jag med resten av ris och bönorna och dill. Och till sist häller jag över saffran som är upplöst i lite vatten. Och sen har jag också lite smör på riset. Smaklig måltid. Hoppas att ni gillade receptet ikväll.